nongeye kubifuriza igitondo cyiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe naho uherereye cyangwa bitewe n'isaha ugiye kurebera kiriya kiganiro. Mbahaye ikaze rero kuri Kigali Social Update, nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru yihuse abagezweho kandi ikindi n'amakuru aba yizewe. Muri aka kanya rero inkuru ihari nuko Bamporiki Edouard wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko na Gasana Emmanuel wabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda bari bahamwe n'ibyaha bitandukanye bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Bamporiki yari yarahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha inyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uru rukiko rwamukatiye gufungwa imyaka 4 no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 ariko ahita ajurira iki gihano. Ubwo aheruka mu rukiko, Bamporiki n'abunganizi be babwiye urukiko ko hari impamvu eshatu zatumye bajurira bitsa kugabanyirizwa ibihano no kubisubika. Bavuze ko impamvu ya mbere ari uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Bamporiki icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite kandi amafaranga yahawe ari ishimwe risanzwe. Bamporiki kandi yajuriye asaba kugabanyirizwa ibihano kuko bikurikije amategeko. Ubushinjacyaha nabwo bwari bwajuriye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bushingiye ku kuba urukiko rutarahuje amategeko no kuba yarakiriye indonke, kuba hari ibikorwa bimwe mu bigize icyaha cyo kwaka no kwakira indonke bitasuzumwe no kuba haratanzwe ibihano bito. Nyuma yo gusuzuma impamvu zatanzwe impande zombi zijurira icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, umucamanza yagaragaje ko kuba Bamporiki avuga ko yahamagaye inzego z'ubutabera agamije gufasha inshuti ye nta gaciro byahabwa kubera ko nubwo bishoboka ko umuntu wese yabaza inzego z'ubutabera. Yasobanuye ko atari buri muturage wese wabyubahuka, bityo iyo taba ari umunyamabanga wa leta ntiyari gutinyuka guhamagara izo nzego nkuru z'ubutabera. Kubavuga ko miliyoni 10 yahawe ari agashimwe kandi akavuga ko ari ubufasha Gatera yamuhaye ngo avuze umugore we nabyo nta gaciro byahawe kubera ko hari n'inyandiko yanditse ubwe yiyemerera ko yakiriye ayo mafaranga yiyeza ndonke. Urukiko rwavuze ko kuba Bamporiki avuga ko yari inshuti ya Gatera byari ubushuti bubi kuko mu by'ukuri buganisha ku rukundo kurusha kurujyanisha n'ingano y'inyungu umuntu ashaka kubukuramo. Umucamanza yavuze ko impande zose zatanzwe na Bamporiki ahakana icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite nta shingiro zifite, bityo akaba agomba kugihanirwa. Kubirebana no kuba atarasubikiye igihano, urukiko rwasangaga bifite ishingiro kuko gusubikirwa igihano nta rugero rwiza yari kuba atanze kubera ko ibihano bitareba gusa umuntu wagihawe ahubwo biba bigamije no kwigisha abantu bakiri inyangamugayo kugira ngo bamenye agaciro leta iha abantu n'indangagaciro. Ku bujurire bw'umushinjacyaha ku cyaha cyo gusaba no kwakira indonke, urukiko rwasanze hagendewe ku nyandiko mvugo ya Bamporiki bigaragaza ko ibikorwa byo kwaka miliyoni 5 ngo afashe Gatera Norbert mu bikorwa bye by'ubucuruzi muri Romantic Garden kuba byaragizwe icyaha no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Habayeho ikosa mu guhuza ibikorwa bigize icyaha mu rukiko rwaciye urubanza ku rwego rwa mbere, rwagaragaza ko ahubwo ibyo bikorwa bigize icyaha ashinjwa giteganywa n'itegeko rya 15 ryerekeye kurwanya ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urukiko rwasanze koko nubwo yashatse kubihakana ubundi agashaka kubihindura inyito ariko yagerageje kwemera kandi akabisabira imbabazi, bityo kubifata nk'impamvu nyoroshya cyaha nta kosa ryabayeho. Urukiko rwasanze kuba yaratse Gatera miliyoni 10 zo gufunguza umugore we na miliyoni 5 yo gutuma afungura ibikorwa by'ubucuruzi bwe bituma ahamwa n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urukiko rukuru rwahise rumukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 30 ahwanye n'inshuro 3 z'indonke yasabye. Tuvuye kuri Bamporiki kandi tukajya kuri CG Retired Gasana Emmanuel wari wakatiwe igifungo cy'imyaka 3 n'amezi 6.
icyemezo cy'urukiko cyasomwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane ku cyaha cyo kwakira indonke CG Gasana yari yagizwe umwere. Urukiko rwatangaje ko uyu mugabo wabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba yari yakatiwe imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 114, ariko kubera impapuro za muganga zigaragaza ko afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso byatumye urukiko rumugabanyiriza ibihano. Ikindi urukiko rwavuzeho ni ikijyanye n'indishyi zasabwe na Karinganire zingana n'ibihumbi 350 z'igihombo yatewe no gukoresha amafaranga yari yahawe n'abaturage bikarenge mu gucukura amazi mu isambu ya Gasana. Uyu mugabo yari yasabye kandi miliyoni 100 nk'indishyi y'akababaro na miliyoni 5 nk'igihembo cy'avoka. Urukiko rwemeje ko ibi byose nta shingiro bifite. Muri Werurwe 2024 nibwo ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare guhamya Gasana ibyaha akurikiranyweho rukamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 114. Sigitadi Gasana yatawe muri yombi kwa 26 Ukwakira 2023 afungiye muri gereza ya Nyarugenge iherereye i Mageragere. Ibyaha yari akurikiranyweho n'ubushinjacyaha bwagaragaje ko bikomoka ku mikoranire na rwiyemezamirimo Karinganiye Eric wari ufite isoko ryo kugeza amazi mu mirima yo mu duce dutandukanye mu Burasirazuba. Icyo gihe bahuye kuri hoteli Nyagatare baraganira. Gasana amubwira ko afite umurima uri mu murenge wa Katabagemo mu mudugudu wa Rebero, amusaba ko yamupimira niba munsi y'ubutaka harimo amazi. Karinganire yagiye gupima ya sambu ya Gasana asanga harimo amazi. Gasana ngo yamusabye ko yamufasha ayo mazi akazamurwa akajya akoreshwa mu kuhira mu murima wa makadamiya, bityo akazabiheraho amukorera ubuvugizi ashaka. Icyo gihe Karinganire yakoresheje amafaranga yari yahawe mu misanzu y'abaturage b'i Rwamagana bashakaga ko abagereza amazi mu mirima. Tariki ya 4 Nyakanga 2022 amazi yari yamaze kugera mu isambu ya Gasana. Mu bikorwa ubushinjacyaha bwavuze ko byari bifite agaciro ka miliyoni 48 z'amanyarwanda. Nyuma Gasana yatangiye gukorera Karinganire ubuvugizi, abwira abameya barimo uwarwamagana na Gatsibo kuzashaka uyu mugabo ngo baganire kugira ngo abasobanurire umushinga we. Yanahuje Karinganire n'abayobozi ba koperative ya Ntende ihinga umuceri kugira ngo bafashe kubona amazi kuko ubuhinzi bw'umuceri bukenera amazi menshi. Nyuma Gasana yaje gusa nk'uwikanga ko ibyo yakoze bishobora kuzamo ikibazo, ahagarika rwiyemezamirimo na bimwe mu bikoresho byari byashyizwe mu murima we arabihagarika. Ibimenyetso byagaragajwe mu rukiko nuko RIB ubwayo yageze mu isambu ya Gasana tariki 27 Ukwakira 2023 isanga hari pompe zicomekwaho imipira ijyana amazi mu murima n'umuriro w'amashanyarazi wifashishwaga ngo izo mashini zikore. Mu iburana rya Gasana yemeye ko yahuye na Karinganire kuri hoteli Nyagatare ko rwiyemezamirimo yapimye amazi akayazamura mu murima we. Yemera ko ibyo byose yakorewe nta mafaranga yigeze yishyura, ariko akagaragaza ko byakozwe mu nyungu z'abaturage bagombaga kugezwa hayo mazi. Yabwiye urukiko ko yahagaritse Karinganire kuko yari amaze kumenya amakuru ko hari abantu uwo rwiyemezamirimo yambuye ababeshya kubaha amazi ariko ntabikore, akabambura arenga miliyoni 300 z'amanyarwanda. Ibijyanye n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite, urukiko rwavuze ko ibi ari ibimenyetso byemeza ko ibyo yakoraga yabikoraga mu nyungu ze bwite, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 114. Urukiko rwavuze ko kuba ari ubwa mbere yaragejejwe mu butabera kuri iki cyaha, kuba ari ubwa mbere ahamwa n'iki cyaha, ndetse bunashingiye kuri raporo ya muganga igaragaza ko CG Gasana Emmanuel afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara bumugabanyiriza ibihano. Urukiko rwavuze ko CG Gasana Emmanuel rumuhanishije igifungo cy'imyaka 3 n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 36 z'amanyarwanda. Reka nkushimire we tugeranye kuri uyu munota uri kureba izi nkuru zacu. Nk'ibisanzwe icyo mba nkusaba no gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu kandi byihuse. Mugire umunsi mwiza.